Damas e cavalleiros, Madame and Monsieur, ladies and gentlemen, bebidos y bebidas, oh fascinante, oh emocionante, oh apabullante, oh trepidante, oh se cabe incluso un poquinho expectorante, mundo do Cabaret. Repita con más huella. Cabaret. Repita. Repita. Cabaret. Fume de cigarros. Cabaret. Decadencia. Cabaret. Mulleres de baixos fondos. En un mes de ceremonias nada convencional. Todos los caminos atópanse vostedes en un carrusel fatal camiño del Lugo, a cidade das murallas, a cidade do polvo, do pulpo. Esta noite, donas e cabaleiros, facemos a presentación oficial despois de 7 anos de existencia, por fin, despois de pasar por a Coruña, Ourense, Pontevedra, Santiago, Capados, Tantos, por fin, despois de 7 anos, a Lugo, a facer a presentación oficial do noso particular enxeño, da nosa particular criaturita, da nosa compañía. Unha compañía que ao principio definíamos como perralleira, fulera, pero iso sí, moi cabareteira. Como é? Pero iso sí, moi cabareteira! Os tempos que tienen cambiado. Ahora somos moitísimos mulleres. Por exemplo, aquí poderán ver pernas esculturais, pasos coreográficos rebuscados e, sobre todo, grandes intérpretes da canción. Iso sí, o noso cabaré incluso é máis que por exemplo, as nosas bailarinas vanse depilar, os nosos travestis vanse afectar, non imos ao gimnasio. Nunca pasaríamos por a corporación dermogénica. Non nos insertamos botox. E alguna, ata de sobra algún Michelin, que lle falta outra. Agora sí, sonse todas guapas con a Galicia. Que entiendes eso que les jode. Como diría Fabra, que se jode. E despois de todo estamos no cabaret. Aquí a pintura, o rímel e a purpurina. ¡Rula por Carrego! É un elegante eslogan de Godea. Porque te lo robaron. A ver, esta carpa, un escenario, como queda, como si se tratase lo mismísimo con el bus. Pero amigos, non estamos en Madrid, non estamos en Berlín, isto é... No, non é facemos o mellor que sabemos, o mellor que podemos, o mellor que queremos, pero como vedes, pasámoslo. ¡Nos